say brother we back again nenye iartist edeke phansi wo ajonga yabona le artist I think ayidingi kakhulu imani inanzi intro because ibeke phansi popular zonke zikhona kuyo talent yonke into yabo cela mina nami for abangakwaziyo la way yabo Ola Diman ijana kwaHlubi phofuni liHlubi elihle ngoku SB jana kwaHlubi ndaliyeka yabo mina nami ngicela ukubuza man inansika ezweza khona man umculo wakho ufumane kaphi abantu baxabe xa befuna udownload iways zakho bangakufumana phi lawe okay oqala ngigqibo dropa inansika iEP Best of Me fumaneka kuzo zonke platforms culo wami lo ujonga kuzo zonke platforms sawufumana iphumile bisandophuma ke EP yabona brazam so ifire izayifumana pa izayifumana besiyolala izinto zakho sihambe siyolala thatha izinto zakho sihambe siyolala ungawari ngomjitaka khona zoyidlala ayikho ajonga anebulela mna nami lawe abulela